Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tentretan hadirin utamaipun para kiai, Kiai Haji Fathur Rahman Zaini ben setuju, para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula monjeki. Muka-muka bedena pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben khol raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ngae Kanjeng Nabi lahir Isra Mi'raj hijrona torona Al-Quran ke Kanjeng Nabi. Ngae Kanjeng Nabi ngingai debu-debuna, ngingai sifat-sifatnya, ngingai akhlak-akhlaknya, ngingai tingkah-tingkahnya, ngingai perjuangan-perjuangannya, ngingai dakwah-dakwahnya, ngingai pesan-pesannya. Kanjeng Nabi si ampun diutus ben Allah, diutus dek ka manusia, diutus ben Allah, utusan Allah dek ka manusia, kaangkui madepak kalaben lesanna pada Al-Quran, madepak kalaben halah, madepak kalaben tengkana, madepak kalaben perbuatanna, madepak kalaben sifat-sifatna, madepak kalaben kulin nengah, madepak saeneng ben kulina. Nika utusan setak setros menerus tak buambu. Mun kaula tantretan diutus dari desak ke desak marewon. Kanjeng Nabi terus sampai wafat kata. Saya sampiaki tuntunan Allah Al-Quran
Sesampiaki wahyu-wahyuna Allah, sampiaki kalaban lesanna, sampiaki kalaban perbuatan, sampiaki kalaban tengka, sampiaki kalaban larakonna, sampiaki kalaban nengen-nenga, sampiaki kalaban gerakna, sampiaki kalaban pergaulanna, sampiaki kalaban perjuangan dakwah sepadana. Tak pada ben utusan si biasa. Moga tetetan diutus di kanja kasak marewon. Ya neka madepak kalaban lesan wahyu-wahyuna Allah ki madepak kalaban kulin nengah sebagai contoh kanjing Nabi boleh. Adem so madepak kalaban ibadah, berumah ibadah, salat sebagai uswatun hasanah perjuangan neka ni. Wah. Akan tak pada ben udah benar retan yang kaki tidak yutus kan ganja mareh kan. Wah, poci kan Allah pas gandeng kan Allah ini. Wah, Allah antara gula basar termasuk akar rombongan lah mereka. Tuh rapat pada kenga sekali mereka. Tuh tidak karpa tibi sekali ampun. Ada karapat hibi sekali. Pergaulan satu aja, ada pak kalabun pergaulan satu aja nih. Quran si aculen, kisah pada pak Quran. Nyampurna akif dari nabi si tak belum. Neka kanjing Nabi. Bentak ekatibi yang kui bersama. Kanjing Nabi pangkat sebeki ben Allah ke kanjing Nabi mereka tak katibi yang kui bersama setiap parengi bun pangeran tak katibi yang kui bersama. Sallallahu alaihi Muhammad bersama. Cia pas ada tidak ingat ke abek nih pas ada pas ada bung napa atau mau abek nih abek nih kan di napa yang gue tibi wah kicak lah behel nih behel babek nih tidak kaca kanjing Nabi akhlak kanjing Nabi temu yang ini pas butuh abek nih mantel ki paju lagi, mantel ki kendel nih. Tila kaca pasaran latang malolo nih. Ngabus tengkah na abek, ngabus tengkah na kanjing Nabi. Ngabus sifat abek, ngabus sifat kanjing Nabi. Ngabus perjuangan abek, perjuangan Nabi. Temu tak ada sekali itu. Pas calerong abek nih. Mantel ki beda si paju nih. Kaju nih. Mantel ki beda si paju nih. Saya paju buat apa encik napanan lah. Kimun tak ada saya paju kalau ben rahmat ajunan pangeran. Dulu dema boleh. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pangeran bunyok sih paling akhirkan jeng abi. Wah. Beralam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak wa lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak bodo wala fasayu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza. Kapi tak katibi ini kan. Saya para yang kiwan Allah. Tak katibi. Boki. Permulaan maki ya ni kan atu mawon wadlah qajakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina
Raufur Rahim. Bodoh lakot manallahu. Wah. Mereka. Wah, pas ini boki tay ke TV. Pamilo. Ini ngampongi. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena pon ke sholawat dan tretan maca sholawat nikah hubungan Allah ben kanjing Nabi, hubungan kanjing Nabi ben Allah. Wah, sholawat hubungan Allah ben hambana kanjing Nabi Muhammad, hubunganna kanjing Nabi hubunganna hamba ben Gusti Allah, hubunganna kanjing Nabi sareng Gusti Allah. Boleh dan tretan menyaksikan nikah, menyaksikan salana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pas terus syahadat kempeng ni terus Ahmad ke akili ka kau dan tretan sanak foto keluarga jaga kancah ya Milo aki ya kau dan tretan seteja. Nah, pernikahan kanjing Nabi diutus ben Allah patati hambana patati nabina patati kekasena patati utusanna bon pangkat setuju rah karunia seibeki ben Allah kanjing Nabi tak katibi sampai ke akhirat ber syafaat. Boleh syafaat gudeng saya boleh pangeran mereka wah kodut kan kanjing itu ngapi jangan leeti oleh eti dari Allah bon kanjing Nabi orang saya apolong ben kanjing Nabi orang saya semak kanjing Nabi ben kanjing Nabi hiba ka Allah kapi hiba ka pangeran ikibu karidhoan Allah sampai ke akhirat kauntongan siampun siapa kiban Allah ya akhirat pas nurut tak epesakia ben Allah makanya orang termasuk orang yang maca sholawat orang yang maca sholawat mereka tak epaceu tempat taban kanjing Nabi depak ke akhirat orang yang senang maca sholawat banyak maca sholawat tak epaceu tempat tadeki nang akhirat ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambo nikah. Libur maca jeseun mangke nampun babunyak maca sholawat. Babunyakan maca sholawat. Ingsun anu malu saja. Babunyakan maca sholawat pun mangke. Sallallahu alaihi Muhammad. Patau diri pon, unyan maca sholawat. Walaupun sholawat kalaban lesan, ini kau. Walaupun kalaban sholawat kalaban lesan, ini kau. Deki ongke tibi ini sholawat ongke. Moga parengake ben Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi wa tanfariju bihil kurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفى منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك untuk selamat dan bahagia selamat dan bahagia dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, 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 amin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم Al-Fatihah.